Dobar dan, drugari. Nadam se da ste svi spremni da se ponovo družimo. Danas se opet družimo sa matematikom. Od početka vašeg školovanja naučili ste puno brojeva. Naučili ste brojeve prve desetice, brojeve druge desetice, pa neki posle toga i brojeve do 100. Mi ćemo danas da naučimo ili da se podsjetimo nešto što će nam jako značiti ne samo u prvom razredu, nego i kasnije tokom školovanja. Naučit ćemo šta su to cifre, a šta su to brojevi. Dakle, ja sam za vas ovde izabrala samo neke od brojeva koje ste učili. To su brojevi 0, broj 1, 2, broj 3, 4, 5, broj 6, 7, broj 8 i broj 9. Zašto sam izabrala samo ove brojeve? Ove brojeve sam izabrala zato što ovi brojevi imaju još jedan naziv. Oni se mogu još nazvati i ciframa. Jer pomoću njih, znači pomoću tih cifara, možemo da napišemo sve ostale brojeve. I dvocifrene, i trocifrene, i kasnije kada budemo u nekim starijim razredima, petocifreni i brojeve koji imaju mnogo cifara u sebi. Dakle, cifre su 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 i pomoću njih ćemo pisati sve ostale brojeve. Tako, na primer, kada pišemo broj 4 i kada pišemo broj 5, koristimo cifre 4 ili cifru 5. Oba ova broja imaju samo jedinice. Znači, ovi brojevi nemaju desetice. Prvi broj koji pišemo sa više nego jednom cifrom jeste broj 10. Kod njega je cifra 1 na mestu desetice i cifra 0 na mestu jedinice. Dakle, da pokušamo ponovo. Date su nam cifre 2 i 7. Koje brojeve možemo napisati pomoću ove dve cifre? Možemo napisati broj 27, kod koga se cifra 2 nalazi na mestu desetice, a cifra 7 na mestu jedinice. I možemo napisati broj 72, kod koga je cifra 7 na mestu desetice i cifra 2 na mestu jedinice. Sledeća stvar koju želim da vam kažem jeste da u zavisnosti od položaja ili mesta cifre u određenom broju možemo da dobijemo različite brojeve. Znači, onako kako nam stoje cifre u broju, možemo da imamo puno različitih brojeva. Naprimjer, ako imamo cifre 3 i 6, koje brojeve sve možemo da dobijemo? Možemo dobiti broj 36 i možemo dobiti broj 63. Kod broja 36 cifra 3 nam se nalazi na mestu desetice, a kod broja 63 cifra 3 nam se nalazi na mestu jedinice. Za pisanje brojeva 4 i 5 koristili smo samo po jednu cifru, dok smo, kada smo pisali brojeve 27, 72, 36, 63, koristili po dve cifre. Brojevi koji zapisujemo samo jednom cifrom nazivaju se jednocifreni brojevi. To su brojevi 3, 5, 8 i slično. Brojeve koji zapisujemo dvema ciframa nazivamo dvocifrenim brojevima, kao što su brojevi 10, pa broj 25, pa broj 81, pa broj 94 i ostali brojevi koji se sastoje samo od dve cifre. Mi smo u prvom razredu naučili i jedan broj koji se zapisuje pomoću tri cifre. Da li znate koji je to broj? To je broj 100. Znači, brojevi koji se zapisuju trima ciframa nazivaju se trocifreni brojevi i to je, za sada mi smo naučili samo broj 100. Sada je vreme da uradimo nekoliko zadataka i da probamo da izađemo iz ovog časa, odnosno da prođemo kroz vrata koje sam vam spremila i da dođemo do završne poruke. Prvo zadatak za danas jeste koje dvocifrene brojeve možemo napisati pomoću cifara 5 i 7. Pa hajde da razmislimo.
Znači imamo cifre 5 i 7 i treba da napišemo dvocifrene brojeve. Prvi dvocifreni broj koji možemo da napišemo jeste broj 57, a drugi 75. U prvom slučaju 5 cifra nam je na mestu desetice, u drugom slučaju cifra 5 nam je na mestu jedinice. Rešili smo prvi zadatak i otvorila su nam se prva vrata. Evo nam drugog zadatka. Napišite najmanji i najveći dvocifreni broj. Koji su to najmanji i najveći dvocifreni brojevi? Ja sam sigurna da vi to znate, ali hajde ja ću vam pomoći. To su brojevi 10 i broj 99. Kod broja 10 imamo cifre 1 i 0 i kod broja 99 imamo dve cifre 9. Odgovorite mi na pitanje, koje cifre smo upotrebili da bismo napisali ove brojeve? Ja sam vam malo pre rekla, a sad ćemo i zapisati. Upotrebili smo cifre 0, cifru 1 i cifru 9. Rešili smo i drugi zadatak i idemo na treći zadatak. Treći zadatak kaže ovako. Od cifara 3, 6 i 7 napišite sve dvocifrene brojeve. I recite mi koliko ih ima. Ali vodite računa da svaku cifru možemo koristiti samo jednom u pisanju broja. Pa koji su onda to brojevi koje možemo zapisati? Hajde prvo da zapišemo brojeve koji na mestu desetice imaju cifru 3. To su brojevi 36 i 37. Sledeće ćemo uzeti da cifra 6 bude na mestu desetice. Pa koji su onda to brojevi? 63 i 67, tako je. I poslednje su brojevi koji na mestu desetice imaju cifru 7. Koji su to brojevi? 73 i 76. Dobro, pa koliko smo onda brojeva napisali? Koliko ih ima? Ima ih 6, tako je. Još jedan zadatak rešen i još 2 do kraja. Hajde da vidimo četvrti zadatak. Na kom mestu se nalazi cifra 4 u sledećim brojevima? I imamo ovde date neka 4 broja. Pa kaže u broju 42, u broju 64, u broju 84 i u broju 41. Hajde da vidimo. U broju 42 na mestu, kom mestu se nalazi cifra 4? Nalazi se na mestu desetice. U broju 64 nalazi se na mestu, tako je, na mestu jedinice. U broju 84 cifra 4 nalazi se na mestu jedinica, tako je. I u broju 41 na mestu desetica, tako je. Rešili smo i ovaj zadatak i verujem da vam nije bio mnogo težak, pa otvaramo i ova vrata. I dolazimo do poslednjeg zadatka za danas, koji kaže koji sve dvocifreni brojevi imaju zbir cifara 5? Ovo je malo teži zadatak. Znamo da se dvocifreni brojevi sastoje od dve cifre. A nama u zadatku traži da nam brojevi, zbir tih cifara kojim pišemo dvocifrene brojeve, bude 5. Pa hajde da vidimo pre svega kako i koji brojevi daju zbir 5. 0 plus 5, 1 plus 4, takođe jednako 5, 2 plus 3 je jednako 5. Mogli biste i neki od vas će sigurno reći, ali tu ima i 3 plus 2 i 4 plus 1, tako je. Ali mi znamo i naučili smo ono pravilo da se zbir ne menja ako saberci zamene mesta. Tako da ja sada neću koristiti te ostale brojeve, nego samo ovo. Pa hajde da krenemo od prvog. 0 plus 5. Imam cifru 0 i cifru 5. Koji broj mogu, dvocifreni broj, mogu da napišem ovim ciframa? To je broj 50, tako je. U sledećem primjeru imam cifru 1 i cifru 4. Koje brojeve mogu napisati pomoću ovih cifara? Broj 14 i broj 41, tako je. I ostao mi je poslednje, gde piše 2 plus 3. Znači imam cifru 2 i cifru 3. Koje to brojeve mogu napisati ciframa 2 i 3? Mogu napisati, tako je, cifru 23 i cifru 32. Pa hajde sad malo da se igramo, pa ove brojeve da poređamo od najmanjeg do najvećeg.
Najmanji broj od svih ovih koje smo napisali je broj 14. Sledeći je 23, tako je. Posle njega ide broj 32, zatim ide broj 41 i na kraju broj 50, tako je. Ovo je bio i poslednji zadatak za danas koji smo imali da rešimo i hajde da vidimo koja je to poruka koja nas čeka na kraju ovog tunela. Tako je. Puno vas volim i puno vas ljubim i budite mi zdravi i vidimo se neki naredni put.